nih. Apa? Kata si Gemoy. Katanya si Bebe kalau kontrak kagak pernah bayar. Kok dibalik? Ya gimana? Kontrak kalau si Gemoy. Terus kita bilangnya apaan? Gemoy yang kontrak sama Babe. Nih, kata si Babe. Aduh. Kata si Gemoy. Action. Assalamualaikum, hey. Kurang ngagetin. Kurang aja deh. Si Babe suka ngeponcengin perempuan. Pakai dah lo. Dia bener. Dia serius. Iya, bengkok. Aku jadi refleks ketawa kan.